Assalamualaikum. Hai sahabat Fawas, apa kabar? Pasti baik ya. Di video kali ini Fawas jalan-jalan sore di Waduk Pusong Loksmawe teman-teman. Seru sekali bermain dan menikmati sunset. Jalan-jalan di waduk ya. Iya, jalan-jalan di waduk kita. Ayo, ayo. Lagi. Senang ya. Apanya itu balik? Lihat ke HP. Bagus. Mau mancing. Minum jus apa ini, Fawas? Jus alpukat. Enak. Enak. Terima kasih ya sudah nonton video Fawas. Dan jangan lupa like dan subscribe. See you on my next video.